បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ម៉ោងរៀនសាវ័យតងប្រូក្រាមកម្រិត5ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនកម្រិត3ឬក៏កម្រិត4បងប្អូនអាចចូលមកមើល account របស់ខ្ញុំបានថតបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្មីទាំងអស់គ្នាគឺមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថា Jugar លំនៅឋានសង្កៈ hypothesida តោះសាគិតមើលថាមើល Hangugeso Posinen Chipe Mosup Inida ខាងក្រោមឬក៏បន្ទាប់ហ្នឹងគឺជាទម្រង់នៃផ្ទះដែលអាចមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ Hangugeso Mani Pun Chipe Musupun Oton Kot Simnika បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាតើទម្រង់នៃផ្ទះដែលឃើញជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទ지금 부인 살고 있는 집은 어떤 형태입니까? អញ្ចឹងតើផ្ទះដែលកំពុងរស់នៅរបស់អ្នកឥឡូវហ្នឹងគឺទម្រង់អ្វីបាទ어떤 점이 편리하고 어떤 점이 불편합니까? តើចំណុចអ្វីដែលស្រួលហើយចំណុចអ្វីដែលពិបាកឬក៏មិនស្រួលបាទស៊ើបមកព្យួរគោលនៃមេរៀនបាទ 일본 한국에서 많이 보시는 집의 형태와 거주 문화의 특징을 설명할 수 있다 បាទគឺបន្ទាប់ពីយើងរៀនមេរៀនទី5នេះហើយគឺយើងអាចបញ្យល់នៅលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌លំនៅឋានហើយនឹងទម្រង់នៃផ្ទះដែលអាចមើលឃើញជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទ한국인 거주 형태와 집 구하는 방법을 설명할 수 있다 អាចបញ្យល់នៅវិធីស្វែងរកផ្ទះហើយនឹងទម្រង់លំនៅឋានរបស់ជនជាតិកូរ៉េ 일본 한국인 많이 살고 있는 집의 형태는 무엇일까? អញ្ចឹងតើទម្រង់នៃផ្ទះដែលកំពុងរស់នៅជាច្រើនរបស់ជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទ집의 형태ទម្រង់នៃផ្ទះ한국인 거주하는 집의 형태는 크게 단독주택, 일반주택, 다가구 주택 등 공동주택, 다세대주택, 연립주택, 아파트 등으로 나누어 있다 បាទយើងឡើយនេះមានន័យថាទម្រង់ផ្ទះដែលរស់នៅរបស់ជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងគឺអាចបែងចែកដូចជាឋានធុកជូថេកហើយនឹងខុងធុងជូថេកបាទហើយវាពីរធំហ្នឹងបងប្អូនហើយឋានធុកជូថេកហ្នឹងគឺមានដូចជាអ៊ីលបានជូថេកហើយនឹងថាកាគូជូថេកហើយចំពោះខុងធុងជូថេកគឺមានថាសេថេជូថេកហើយនឹងយនរីបជូថេកហើយនឹងអាផាធើបាទយនរីបជូថេកហ្នឹងគឺបានន័យថាផ្ទះល្វែងហើយអាផាធើគឺអាផាធើហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយចំពោះឈ្មោះនៃផ្ទះនីមួយៗនេះយើងនឹងរៀបរាប់អំពីនិយមន័យផងវាបាទអត្តន័យរបស់ផ្ទះហ្នឹងហើយយើងអានថាឈ្មោះទៅបានហើយយើងមិនបាច់បកថាខ្មែរក៏បានដែរបងប្អូនបាទដូចឋានធុកជូថេកបាទអញ្ចឹងឋានធុកជូថេកគិនពោធំហាន់ខាគូកាធុករៀបចកក្រោទាំងផាហាសុយតរកជីពើហាន់ឆេសិកាកាក់ជៀនយ៉ាងថេរម៉ាល់ហាន់ដាចំពោះឋានធុកជូថេកគឺជាទម្រង់ដែលគេកសាងមួយខ្នងនីមួយនៃផ្ទះដើម្បីអាចរស់នៅដោយឯករាជ្យនៅគ្រួសារតែមួយបាទហាន់កាគូបាទនៃគ្រួសារមួយបាទឋានធុកជូថេកឯននយរោកាគូកាកាក់កាក់គេធុករៀបចកគិនជុងកានើឆាជីហាយោសាស៊ុយធរកជឿនថាកាគូជូថេកទូបហាន់ថេនដាបាទយើងនៅក្នុងឋានធុកជូថេកគឺមានរួមបញ្ចូលនៅថាកាគូជូថេកផងដែរដោយកសាងដើម្បីអាចរស់នៅដោយកាន់កាប់ទីកន្លែងឯករាជ្យនីមួយនៃគ្រួសារជាច្រើនបាទអញ្ចឹងចំពោះការបញ្យល់នៅក្នុងអក្សរនេះបងប្អូនអាចមើលនៅរូបភាពនេះបានដូចកន្លែងនេះថាកាគូនេះគឺថាកាគូជូថេកដែលម្ចាស់មានតែមួយហើយចំពោះបន្ទប់ទាំងអស់នេះគឺគេជួលសម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនបាទតើណា
thá các gu chủ thể cơn xăm chừng ý hải con mù rì mà nhỏ chọn chê thể hàn so yu quả nơn chip chuyên cả chỉ gu ít gu nam ở chi cả gu nơn khó ghê xe rơ tro sản đà bạn nhưng trong búa thả các gu chủ thể nơn cứ chỉ kia đã miễn bày choán cho cáo bạn hơi sất ông pi sở rộp bạn em sất này sở rộp nắng cứ chia rộp bó mà chạp tè bạn chip chuyên mà chạp tè hơi cua xa để nơi so nắng cứ châu rùa nới đôi đợi khai bạn xe nó bạn này tập bong 100 khai mong bốn bạn không thông chủ thể han con mù rê do đó khá guga các thúc rịp then sang phá rơ suýt kê mandrun chipe yang thero maranta bạn maranta này bạn này kê thì dạy tha coi như ai bỏ tha cứ chia có bạn này bằng bồn bạn tờ đấy nhưng chúng tôi không thông chủ thể nướng bạn cứ chia tùm rung này té để thưa làm bay ai rồi có ai ai ru nơi đòi ai kriết cua xa chỉ trơn đi mùi nơi nó kia ta mùi bạn tờ đấy thá sẽ thay chủ thể do đi chủ thể phạt thư từ nghĩ tà hay miến đôi chia phạt thư do đi chủ thể hay nắng thá sẽ thay chủ thể bạn thá sẽ thay chủ thể nó bạn này lùm nơi than tràn chùm nó mà bốn bạn do đi chủ thể nó cứ tiền là về mà bốn bạn hay phạt thư mà bốn đang xe với bạn nhưng mà to tiếng cứ thá sẽ thay chủ thể cơn thá các chủ thể quá thá ly con mô rê phù phun fellow chuyên ní thả được đà bạn nhưng lại ní bạn hai chục ca bộ praiរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់មកពីទេយើងបងប្អូនព្យាយាមមើលការចង្អុលរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនខ្ញុំប្រាប់មកពីអំពីរៀងយូរដោយសារកម្រិត5ហើយបងប្អូនព្យាយាមស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងបាទយើងចំពោះថាសេដ្ឋីជូថេកបាទគឺផ្នែកនៃអាគារហ្នឹងខុសជាមួយនឹងថាកាគូជូថេកហើយម្ចាស់នីមួយហ្នឹងគឺខុសគ្នាបាទតើនេះដូចកន្លែងនេះជួយបាទ6ម្ចាស់គឺមាន6នាក់ហើយមកបន្ទប់ហ្នឹងគឺម្ចាស់វាខុសពីថាកាគូជូថេកគឺម្ចាស់តែមួយឯងហើយបន្ទប់ទាំងអស់នេះគឺគេជួលគាត់ស្នាក់នៅបាទតើនេះខ្ញុំអត់ព្យាយាមបញ្យល់ទេបងប្អូនព្យាយាមមើលខ្លួនឯងបងប្អូនបាទខ្ញុំគ្រាន់តែអានបកប្រែជូនទេបាទយើងនេះជូថេកើនសាជើងអ៊ីហែជូថេកើរ៉ូឈុងជាហាអ៊ីលជើងអេតូជូកជុងកានីអ៊ីតនឹងចុងអ៊ូកាអ៊ីតាបាទយើងចំពោះយ៉ាងរីបជូថេកគឺជាលំនៅឋានបាទជាលំនៅឋានដែលមាន4ជាន់ចុះក្រោមហើយជាញឹកញាប់ឬក៏ជារឿយហ្នឹងគឺមានករណីដែលមានកន្លែងរស់នៅជាន់ទី1ក្រោមដីផងដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមានកន្លែងស្នាក់នៅជាន់ក្រោមដីផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្រោមដីពេលខ្លះហានិភ័យដែរបងប្អូនលេងដាច់ភ្លើងអីព្រោះគេងលក់អីដាច់អុកស៊ីហ្សែនដែរបាទអញ្ចឹងហានិភ័យដែរយើងរៀបជូថេកើនថាសេថេជូថេកពូដាខនមូរេឈុងបញ្ញានចកគីថណលថាបាទយើងចំពោះយន្តរៀបជូថេកអាន័យថាផ្ទៃកាឡាទាំងអស់នៃអាគារហ្នឹងគឺធំទូលាយជាងថាសេដ្ឋីជូថេកបាទអាផាធនឿនអូឈឹងអ៊ីសាងេគងធងជូថេកគីមញ៉ស៊ូភេកាគូអេសស៊ូឆាន់កាគូកាជីថេកស៊ូម៉ូរ៉ូជាជីនឿនខ្យងអ៊ូកាម៉ាន់ថាបាទយើងចំពោះអាផាធើហ្នឹងគឺជាគងធងជូថេកដែលមាន5ជាន់ឡើងទៅបងប្អូនបាទហើយករណីជាច្រើនហ្នឹងគេកសាងទំហំធំបាទពី100គ្រួសារដល់1000គ្រួសារបាទតោះនេះហើយករណីហ្នឹងវាមានច្រើនបាទជូកមុនហ្វែបានហ្វាបាទការផ្លាស់ប្ដូរនៃវប្បធម៌លំនៅឋានបាទហាន់គូគេជូកខ្ញុំថៃនឿនផារកេផ្ចន់ហ្វាហាគូអ៊ីតាបាទយ៉ាងកន្លែងនេះគឺទម្រង់លំនៅឋាននៃប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនឬក៏យ៉ាងឆាប់រហ័សបងប្អូន
so phải tốt bạn khoa gọi nến than thốc chú thẻ ký thế bù bún ni Otsuna Tosie Inguga 집중 thèm nhận xó than thốc chú thẻ bồ đá công thông chú thẻ kế sa cô nín khá gu su gá man na cho tà bạn đấy hai mình nhân số pe khác dụng bộ thả bản đá hay pe khác dụng bộ thả hái hay chấm pu nhóm pe khác có bộ thả chấm pu đài mà bồn bạn đây tin ý cứ dụng bộ thả chấm pu bạn nghe sưu đà bạn đấy nhưng dụng bộ thằng họ thì cứ hoa cỏ cá bây giờ tẩy tất cả stir tai thằng họ nắng cứ chia than thọc chủ thẹt có bàn tay chấm pu cá bắt đầu từ lờ bị chia chôn nơi trong tì còng nắng bạn cứ ចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងធំជូថេកហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនឡើងជាងឋានថុកជូថេកបាទតើនេះម៉ាន់ថាច្រើនដល់ពេលម៉ាន់ណាជីតាបានន័យថាកាន់តែច្រើនតម្រង AO ជីតាហ្នឹងគឺយើងបកថាកាន់តែបងប្អូនបាទតើនេះthức kỳ apartheden chetero kshotongi chanli han ko se chia chiku nolitho cherok than lon sil tương yoro kachi chane sisori kachu ho cho isoso manun saram turi apathe iso sanun ko sơ son ho handa bạn nhưng bộ tầng học này cứ thức kỳ chia bị xe chấm pu apathe nữa chưa tu tới cứ cái co sang nơi còn lại đã trả cho nghe sủa ấy đời xa tại miền bản miền nơi kia bà đi kha chỉ tra rồi chia cái lại ấy cái lại hạt pran và tục hạt pran rồi cái lại phần rừng cây sàm bát tia rồi còn nơi thò lại đà lê nắng cứ đôi chân này hai mình nu chỉ tra nắng bên chất nơi không ca ru nơi nơi phá thử bạn corona chưng gan sum moro in he yêu kane cả tương sim hai chi nâng trong u tu ita bạn corona có vận tải tụm rung ro in he tam rồi dạ bạn ta đấy có bàn tay tam rồi dạ sầm lên chọn lưới chọn cáo mà vốn chứng gắn số mà này sầm lên chọn lưới chọn cáo mà vốn bạn những tam rồi dạ sầm lên chọn lưới chọn cáo nắng cứ có miếng cả này phong đai bạn để thôn ngớ nơi chùm lúa rồi viếng nẹt chất khang bạn iút nẹt chất khang mà vốn bạn chơi cái này nên in cả cu ga nero nhận so one room mina so nhong chu thege thể hang su yoga nơi tà bạn nhưng chơi cái này bạn nơi pe thay ní chấm pua ca can lang nơi cua sa pi nè ai nơi cua sa nè ai nớ cứ cầm bông ta can lang nơi đầm rời ca nơi te và phết tối hay nắng one room bạn này te miền nào mà bật tối bao môn bạn cứ tập tơ tục tẻ ba giây viên nơi năng cho mỗi nhiều con bạn ơn thơ mà cha nơi nhà nơi chuẩn bị hanen saram terena khuê chọc han chayon hoàng chang e sal ki won hanen saram teren thô so với tao thế thô si chụp cho này han chọc han chiok chọn won chu thế cứ chít cứ sa nên trong ô tô tẻ mà trong khuê chọc bạn này sọt sáng một con bạn hay han chọc ấy cứ ngập ngát hay chọn vẫn chú thấy bạn này lầm nơi than cho nó bó đó một con bạn bó ra trong bạn đấy ơn thề bạn này châu này bó hay nơi nhá bạn này ta vây chấm nát một con bạn châu vây chấm nát một con bạn nhưng lại nếu dương bộ tầng ngọt kia dương bộ pi thằng tới bạn cứ nhưng bộ thìមនុស្សជាច្រើនដែលចង់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសធម្មជាតិដែលស្រស់ស្រាយឬក៏មនុស្សដែលរៀបចំចូលវ័យចំណាស់ហើយចូលនិវត្តន៍នោះគឺមានករណីរស់នៅដោយកសាងឬក៏ធ្វើនៅផ្ទះជនបទដែលនៅតំបន់ស្ងប់ស្ងាត់
ជុំវិញទីក្រុងធំបាទតោះនេះលក្ខណៈថាគាត់នៅចិត្តទីក្រុងដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថានៅជុំវិញបាទនៅជាយក្រុងបងប្អូនបាទតោះនេះហើយវាស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានបរិយាកាសបរិស្ថានស្រស់ថ្លាបាទខ្វែចកបាទនៅស្រស់ស្រាយបាទតោះនេះយើងភាគច្រើនអ្នកមានអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់រស់នៅបែបហ្នឹងពេលគាត់ចាស់ទៅបាទអរធុញញជួយបាទដឹងទុកល្អគង់ im te jutek iran អញ្ចឹងតើអ្វីដែលជាលំនៅឋានជួរសាធារណៈបាទថាធុសិននជីបខាប់ស៊ីភាសាគីតែម្នេះសមីនតរីជីពើគូហាគីអរតាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែតម្លៃផ្ទះសបិតខ្ញុំបកសាសម៉ៃបាទខ្ញុំចោលខុសបងប្អូនបាទnhưng lạiនេះគឺដោយសារតែតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងធំហ្នឹងវាថ្លៃហើយដូច្នេះហើយគឺប្រជាជនធម្មតាពិបាកក្នុងការស្វែងរកផ្ទះបាទសូមមីនទ័របាទនៃប្រជាជនធម្មតាលក្ខណៈថាប្រជាជនដែលគាត់មិនធូរធារបងប្អូនលក្ខណៈថានៅធម្មតាបាទសាមញ្ញបាទយើងបន្តទៀតគឺក្រេសឆុងវួយសូននអផាត់ធ្វើវ៉ាកាត់ថិនคงทงจุเทกจอกชองเจจอกโรออรูนสารามตรีซันครับจิเปอร์ซาโกนาพิลิสิทรกฮากุอิตาบาเกรซอโดยชนะหายริรัฐาปิบาកំពុងតែសបិតខ្ញុំបកសាសហើយក្រេសដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលកសាងនៅលំនៅឋានដូចជាអាផាតធើបាទដើម្បីបាទថរកដើម្បីអាចជួលឬក៏ទិញនៅផ្ទះក្នុងតម្លៃថោកចំពោះប្រជាជនដែលពិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អ្នកដែលខ្វះខាតលុយទាំងឯងបាទភាគច្រើនគេនិយាយទៅតងសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាលុយទាំងឯងបាទហើយកន្លែងនេះសតទូចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកក្នុងការចោលជូនបងប្អូនបាទតោះនេះហើយពេលខ្លះក៏អានមើលទៅអត់សូវច្បាស់ដែរបាទគីឈើសែងហ្វាស៊ូកឹបចាតឹងសាវេពូហូភីរ៉ូហានខេជងើវីហានគងអ៊ីមតេជូថេកពូនម៉ាននីរ៉ាថេហាសែងស៊ីនហ៊ុនពូពូសាវេឈោញ៉ាន់សែងអ៊ីរស៊ីចាហានជីអមាថេជានសារ៉ាម៉ាទឹងឈមឿនឈឹងវីហានអ៊ីមតែនជូតេកហេងបុកជូតេកសូថឹកណាត់ថុកខនុយនហ៊ុនចាសាននុយនវីហានអ៊ីមតែជូតេកគងស៊ីផោជូតេកថាមុនហ្វាកាយចុកហានភូម៉ូកាយចុកvì hắn im tê chủ thể tương thái giang han saram tơ chu go an cho ngớ chi vốn ha gửi tà bạn nhưng nhầm bị chối bong po nông vùng cho bong po đôi cái im tê chủ thể bạn này tê chúa và tê chúa nó cứ sầm nào từ lỡ tê po tật bạ hay chia xả thế nào bạn hai cái này cứ tê chúa đấy tê tôn từ nó tê hàng một tê thuộc về một cố bạn hai đi thuộc số thực ký nát chân thúc có nội mà này cha cho riết đại miền chấm nâu tiệp để cái đạo một trọ thá cha cho riết đại rồi nấy ai mà những lại nếu một ông chi mơ và tham tiếp một bạn nhưng những bộ chun một bốn bạn cứ những bộ vì đấy cứ mình trăm ta chịp te chua sa thiền nạ đầm bay văn nạ để trai ca pía nay sừng côm đôi chia nè ký châu sang pha số cấp chào bạn này thà nè bờ lô không chỉ vật tập bố vốn bờ lô lẽ là thà lên cục rong đôi bốc mai nó tèo còn lại năng miền này bạn thắng bạn hai mình trăm ta bản năng đi và cứ cầm phong ta con trò đi có đôi chùm nuôi nơi ở lùm nơi than sự thay đập hiếp rồi bó mình nu chỉ tráng đôi chia thì chị ấy cứផ្ទះជួលដើម្បីគ្រួសារមានតែឪពុកម្ដាយតែម្ខាងហើយនឹងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ហើយមួយទៀតគឺផ្ទះជួលពណ៌ទឹកប្រាក់គឺដើម្បីចាស់ជរាដែលរស់នៅម្នាក់ឯងដែលមានចំណូលទាបហើយមួយទៀតគឺផ្ទះ
ជួលដែល handbook to tag ដែលគេជួលដើម្បីវណ្ណៈក្មេងបានន័យថាមនុស្សក្មេងៗដូចជាអីនេះគេដាក់វងកញ្ចក់ដែរគឺអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការមិនបានប្រមាណណាបងប្អូនបាទដូចជាសាវេចូលញ៉ាំសៀងបានថាយុវជននៅក្នុងសង្គមដំបងបងប្អូនហើយនឹងប្តីប្រពន្ធរៀបការដំបងហើយនឹងសិស្សបាទតោះនេះបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយកន្លែងនេះអរដ្ឋធម្មនុញ្ញជួយឲ្យបើដឹងល្អបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី5របស់ពួកយើងសូមឆ្លើយតាមនេះក្រោយយើងតបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាគឺមកដល់ចំណុចទី2បងប្អូនអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ